So hi guys, welcome to yet another exciting episode on One's official podcast. You know the story. If you want to subscribe, subscribe njengamanje. So namhlanje in our episode sinosisi wami uPhumlile uMasompisi Ntuli. Uzomazi kanjalo on TikTok. La edume khona kakhulu usisi lona othandazelwa izwe lonke elimbambela isiguqo. Izwe lonke nabakhona lithiwa libambela yena isiguqo. Sisi wami uyaphila? Ngiyabingelela bhuti wami, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Ngibingelele nabasibukelayo lapha. Siyaphila kakhulu sisi. Igama lami nguPhumlile ngwakaNtuli, ngiqhamuka endaweni yaseScott. Hallelujah. iScott sithe kuba sikhulu ngokhona owembeze ngohlathi ikhulu ngako khona. Uma uya ngapha koLoscope. Endoscope. I think ngiyayibona iLoscope. Uyanyuka ushonele phezulu. Yebo. Right. So sisi wami, thank you so much for honoring our invite. Siyazi ukuthi akulula ukuthola. But I really like ukuthi mhlambe sithi ukungena entweni ukuthi uPhumlile sorry. uMasompisi Ntuli ubani kahle no for umuntu ongamazi ohlezi nje embona ku TikTok. Siyazi ukuthi kunama video akho viral ngenye indlela, you know, amanye abo you are motivating abantu kubuyisa ithemba, amanye akhona you are shumayela, you know, kuningi okwenzayo on the socials, but ukhona mhlawumbe uqala ukubona engafisa ukuthi mhlawumbe simshaye nje ngebrief ukuthi uPhumlile ubani. uPhumlile wakaNtuli uqhamuka endaweni yaseScott, ngikhulele khona nje kusukela ebuncaneni bami, abantu ke baze bangazi. Okay. Ngasuka ke eScott ngazohlala la eThekwini, ngihlale khona la ngokufunda ngo2019. Okay. uPhumlile ke uyakholwa, uyamthanda kakhulu uJesu. Ekumthandeni kwakho uJesu, uPhumlile uphuma ku background yabantu abangakholwa. Okay. Yeah. Ngikholwa ekhaya nje imina ngedwa, kodwa ekhaya yahlatshelwa amadlozi. I think yona into abantu abangayazi. Yeah, ekhaya mina abafowethu izangoma. Okay. Ekhaya obaba engizalwa nabo mina bangikhulise ngemali abayithatha emsame engeyabo. Ngikhulile nje ngaka izwe liyangazi, kodwa mina ekhaya ngikhuliswe ngemali engeyayo abayicela emsame baze baba nayo. Bangivumela ukuthi mina ngisuke ekhaya ngiyokholwa. Abazange bengichilize kangangokuthi ekhaya ngendlela abamthanda ngayo uJesu noma bebengayi. Abazalwane bebavumela ukuthi bangene bazothandaza. Ngenxa yami yize bawakhonza amadlozi, yize bawahlabela amadlozi, kodwa bebavumela abazalwane ukuthi bangene. Hayi, babe ngebangeneka abazalwane ekhaya kuba bafike bathi idlozi alikho. Vele. Babe ngebangene, kodwa abazalwane abafikanga nalento yokuthi idlozi alikho. Bafika noma abantu basekhaya bekhuluma ngedlozi babe ngaligxeka, abazalwane babezoshuma uJesu. Bafika nento yaJesu, abafikanga nento yokuthi idlozi alikho, abafikanga nento yokuthi amadlozi awahlatshelwa. Ingakho ekhaya babamukela ngezandla ezimhlophe. Ngoba abayibulalanga lento ababekholelwa kuyona nababephila nayo. And lento yinto esikhuluma ngayo, into ekukhulisile. Into ebuncaneni bami. So imfundiso zabazali okumele futhi uyihloniphe, ngiyacabanga. Yeah, kumele ngiyihloniphe phela iBhayibheli liyasho nalithi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande ezweni. Ngimngaka nje mina ngikhuliswe ubaba. Angeke ngisho ukuthi ngikhule esimene esiright ekhaya, ngikhula ngesimene esiright. Beyimningi imoya nama attacks ebengibhekana nawo nginobaba. Do you know ukuthi mina I'm a product of pain. Umama ongizalayo mina bekwaziwa ngokuthi nje uma ikhanda lakhe aliphili kahle, uba yekhumula hambe enqunu, bekunama attack amaningi ebesibhekane nawo ngaleso sikhathi, kodwa ubaba bekholelwe emadlozini. Ubaba bengenankinga nomthandazo. Ingakho ungeyongizwe mina mangishumayela noma ngikhuluma ngani, ungeke ungizwe mina ngibheka amadlozi. Ubaba besithi isimo masinzima athi ake ngiyokhuluma nobaba, mhlambe bona bazoba nesolution. Into naye abekholelwa kuyona. Ngeke ngisho ke mina ukuthi umuntu into akholelwa kuyona yiyesu kumsiza. Vele iyona emsebenzelayo. Iyona emsebenzelayo. Besithi ke mangabe sibhekana nezimo eziningi, uma bethi egule ekhanda engekho right, benama attack amaningi abesi attack ngawo. Abanye abantu abangawazi. Kunobuhlungu obuningi ebesibhekana nabo, umhlaba ongakwazi. Ngikhulile ngaka nje mina, ngikhuliswe ubaba yedwa. Bengeke ngithi mina ngisesikoleni kuthiwa nangu umakho siyambona unqunu. Ngibonga ngoba ngaleso sikhathi kwangabisisi isikhathi sama social media o TikTok ukuthi sekuzothiwa sezoshuthwa, wazothiwa ngisho igama. Because bethi mayekhuluma manje ukhuluma ngezwi lendoda, manje ukhuluma ngezwi lomuntu wesifazane, baze bamethi igama bathi ushintsha magiya. Ngoba ushintsha abesifazane ashintsha into angazenzanga ke yona naye engeke ngimblame. Kukhona konke akwenza kumina okungekuhle, anginalo ilungelo lokuthi ngimblame lokho ngoba akazenzanga naye wenziwe. Ama spirit ayenawo noma izinto ayenazo kodwa akazenzanga.
So isimo sika ma from ukuba njalo kwaso sagcina sishintsha noma ngathi nje noma sekungasafani nasekuqaleni okay kodwa isimo sika ma sisenjalo noma kungasafani nasekuqaleni before kwakunzima kakhulu okay kangangokuthi mina ngacishe ngaluza ukuphila kwami kuhamba kwababa emhlabeni ngacishe ngaluza ukuphila kwami abanye bebemazi ke nje ukuthi beyakhuluma athi ey uphumlile nobaba bakhe ngifisa ngathi bangafa kodwa bese singayithathi leyo nto siyifaka enhlizweni ngoba sesiyam understand omunye umuntu mayezwa leyo nto bengam understand because under i-attack ethize eqondwa abantu abaseduze naye eqondwa yithi esiseduze naye so ubaba kasekho emhlabeni ubaba kasekho emhlabeni okay I'm so sorry man yabona umuzo understanda into usuzwe izinto eziningi abantu abayikhulumayo and then bese uba sisigabeni la khona uthi ngiyafisa ukuza umnikazi waloludaba ukuthi yena uzothini ngalento ngoba manje abantu abayeke ukukhuluma ngeke sibavimbe bhuti wami abantu ukuthi bakhulume umuntu akakholelwe kulento ayibonayo mina ekhaya ngikhuliswe ngosiko lamadlozi angeke ungibone nangelilodwa ilanga ngithi idlozi alikho futhi umuntu ukuba eJeswini bafika bathi mabeshumayela bathi idlozi alikho bame pulpit bakhuluma ngedlozi mhlambe ngangeke ngikholwe mhlambe ngangeke ngiyivume nalento yokukholwa kodwa ngathi mangifika mina bangamukela mina ngathola abazali enkosini bengalazi uthando lika mama kodwa ngathola abazali mangifika khona baba omama abazali ke engabathola lapha kubona abazali abakwazi ukuthi bayoposta ama video ami babeke izithombe la babe ngidonsa ngesandla bathi indodakazi eduze bathi nakhe singakuboni la abakaze bafuna ukuthi baziwe abantu noma badume ngegama lami abangakuboni kahle kumina babe ngidonsa bakhulume nami bangithandazele bathi siyayi understand into obhekene nayo into engibhekene nayo akekho umuntu ongayi-understanda angisukanga eduzane kodwa ngisuka kude uhambo lude mina ngesikhathi ngikholwa nganginominyaka owu-13 okay ekukholweni kwami ngakholiswa izimo ezithile because nganginama-attack ukuthi mina fanele ekhaya ngiyoba isangoma wayesethi ubaba kunokuthi uye ngapha ake sibone ukuthi ngapha uzosizakala na okay so it was an alternative ukuthi ake siyeke ngapha ake sizame ngapha ukuthi ngeke siyicime yini lento mina ngangikwazi ukubona izinto ezazingabonwa abantu even nangoma ongizalayo ngase ngikwazi ukumfila spiritual ukuthi no lo muntu sekhonta afuna ukuyenza mangabe ese attack endlini ngangize ngishake ngithandaza ngezilimi ngishake athi ubaba ngiyayi-understanda lento yokukholwa inamandla hey seswami yabona musa khuluma ngaleyo ngikhumbula khona ivideo yakho eyaduma kakhulu yaba viral ethi uyamdinga umnikazi wempilo ngazi noma uzoyikhumbula leyo video ngikhumbula ngangiku radio station yase Pietermaritzburg hey le ntshumayelo yayishintsha kanjani impilo yakho le ntshumayelo ngoba mina nje ngiqala ukwazi ngawe ngazi ngale ntshumayelo ukuthi uyamdinga umnikazi wempilo leya video leyana ngangishumayela nami ngicabanga ukuthi ngangingasazizwa ukuthi ngithini ngoba uma uNkulunkulu engekho empilweni yakho awukwazi ukuqhubeka hey ida ukholelwa kwini kodwa nje mawumazi uNkulunkulu ukuthi ukhona iyaphileka uyamdinga umnikazi wempilo ayamdinga man leya video I loved it so much and up to a point whereby mangicabanga ngawe ingqondo yami ingibuyisela kuleyo video ukuthi nayi noma ungaba nawo amamiliyoni noma ungaba nayo imali kodwa uma uNkulunkulu engekho wena ufana nofitho awulutho my sister ngifuna ukuzwa la ngicela singene la endabeni yokusindiswa kwakho izinto ezazenzeka uze uthi ngiyamthatha uJesu njengamanje kwakwenzakalani ezinye zezinto uye ungathanda ukuyibeka kwimedia kanje ngoba zinobuhlungu kakhulu zine pain enzima njengoba ningibona mina ngikhuluma noma ngimotivate abantu ingoba mina I am a product of pain mina ubuhlungu ngiyabazi ingakho ngengilinyaza umuntu mina even umuntu angangiphosta ku media akhulume kabi ngami lokho akungilimazi ngoba mina ngazi la ngisuka khona ngilo muntu enguyena mina namhlanje bengayena lo muntu lo enguye namhlanje futhi bengayitshela ukuthi mina ngizoba yilo muntu enguyena namhlanje ngoba lento ye-anointing akuyona into ewumlingo nje vele yenzeke namhlanje kodwa afana udlule ezimeni ukuze kubonakala ukuthi wena ngempela ungobiziwe na amen ngoba ngeke na ukholwe namhlanje bese kuthiwa wena ubiziwe namhlanje kodwa fanele kube khona izimo obhekana nazo ama attacks obhekana nazo bese kuyabonakala ukuthi kwakhe umuntu hey
ngoba noJobe naye wakhiwa kunzima kwakungekho mnandi wathi uNkulunkulu lo ngiyamdedela lokuthi sitha sithi kumthintitha kancane kodwa kusho ukuthi mina uNkulunkulu angikho ngimthanda mayesethi lapha ke athi ke na ke icebo lakhe lingevinjwe ngimthanda lapha ekugcineni mayesethi mase nguvivingile wena Jobe uyophuma unjengegolide noma bangakulimaza abantu ngendlela abakulimaza ngayo kodwa yena mayesekuvivingile ngeke uphume ufana mina I believe ukuthi kulesime engibhekene naso njengamanje I'm trending South Africa yonke they are posting me abazalwana bathi bayakholwa bamukela uJesu bangithathe bangibeke lapha no abazi ukuthi uma sengivivingiwe mina ngiyophuma ngiyini ukuqala kwami ukuba ku social media ngangayitshela ukuthi ngizoba la ngekhona namhlanje abantu abangilalelayo every Thursday 1.7 million of people abangilalela every Thursday ngangayitshela ukuthi mina kuzofika lesimo kimi ngoba uNkulunkulu esekuvivingile njengegolide akekho noyoma endleleni yakho hayi zikhona ke siswami ikhathe inzima ukukholweni kakhulu zikhona ikhathe ezinzima so cela sithi nje go through ezinye zazo usuyakholwa manje sezidluleke kule yasekhaya nan usuyakholwa manje like usuyakholwa iziphi ikhathe inzima othi nje uyabona ke since ngamukela uJesu nazi ikhathi ayi lana kwakunzima ngempela angazi ngayibeka kanjani lento le ekukholweni kwami uJesu zike zafika nami izimo ezinzima la khona abantu engangibathemba nabantu engangibathanda bahlehle eduze kwami ngoba isimo sase singishaya ngempela nganganayo imali ngangasebenzi ngaleso sikhathi ngangayiyo lento engiyiyona namhlanje basweleka masubadinga basweleka bonke ngangibafuna ubaba kasekho emhlabeni nomndeni nawo awusangibhekile ngalendlela ababengibheke ngayo ubaba esaphila kwayila khona ngiqala khona ukuthi no fanele ngiye endaweni yami yomthandazo I remember khona ivideo engayenza ku TikTok ngangikhuluma ngoSamson ila khona abantu abaqala khona ukungazi ngaqala khona kwaba nento engiphushayo ngabona abanye bekhipha lokho nalokho noma ungathi yazi ngiyayithanda indlela owenza ngayo ngingenakho abantu benikela ngeinhliziyo zabo ezimhlophe abangakaze futhi bangiposte ku media ukuthi siyanikela bathi sanikela samsiza abakaze bangiposte ku media abanye ngabasiza baba right kodwa abakaze bangiposte ku media ukuthi samnika lokho njengoba esenje namhlanje kodwa kwakhona abakwazi ukwenza lokho kodwa bakhona abakwazi ukwenza lokho so ungafisa ukuthini kulaba abathatha izinto zenzayo babe novo ngakho bakuthatha kube yinto yabo bakhulume ngakho or baphawule ngakho bebeke wena la umuntu engakwazi ukusuka yena ezidecide ukuthi ngifisa ukukhuluma ngokuthi namhlanje eku-attack head on kodwa afune ukuthi noma ekhuluma ngakho kodwa abebeke wena la iceleni ukuze angazi ngayithini lento le abanye babo bawuma wami abangangizala abanye obaba abangangizala abenza leyo nto abangeke futhi bathanda ukuthi yenziwe inganeni zabo I believe ukuthi mina maye umzali fanele enzise komzali ingane iyasolwa uma uyisola ingane uyayibiza ndodana noma ndodakazi ake ngikhulume nawe khona la ngingasaboni kahle khona ngawe umzali oqotho angeke afune ukuyophakama noma afune ukuduma ngegama lomunye umuntu noma ngegama lenye ingane kodwa uyayidonsa ingane akhulume nayo athi ndodakazi ngathi awenzanga kahle la ikuphi la konakale khona konakalephi angisole ekhuluma nami engangisole ngisola kuma media loyo muntu akayena umzali uyiqili uyimenemene ungumzenzisi akakholwa ufuna udumo nokuthandwa ngegama lomunye umuntu mina angaze mina salo ngaba khona akekho umuntu engangamposta ku media ngakhuluma kabi ngaye noma ngamdicelela phansi into engiunderstandile mina ekukholweni ukuthi abanye abazalwane bakuthanda mawuhlupheka uma uke waba right empilweni abasakuthandi asozenzela izitha ke manje uma uhamba ngenyawo impela umzalwane awusiyabonga bangakulifta ngisho ukulifta kodwa uma uke wagibela imoto so uyisitha ngoba impilo yakho seyishintshile bebekuthanda ngalesi yasikhathi usahlala emjondolo kusavela umjondolo ngemuva ngoba ngangishumayela kuvela umjondolo ngemuva kwakukuhleka kwakukuhle kubona babethi ngiyakholwa bethi glory to Jesus nanga umzalwane esimfunayo nanga impela siyamuzwa ukumoya njenga namhlanje ngoba impilo yami seyishintshile abasangazi
abasangazi angiseyena lo muntu enganguyena lo muntu uphumlile abamthandayo wakantuli bathanda uphumlile oswele bathanda uphumlile ongenakho bathanda uphumlile ongaphumelele lo phumlile omanje ophumelele lo sebenza kanzima ukuze ayephambili abamthandi lo wamanje bathanda lo wakudala owayiswele abantu ke abakuthande mangabe right bakuthanda mawuhlupheke yo noma ukhala khona abanye nje abantu abakuthandela ukuthi nje ukhala kubona njalo akakufiseni nokuthi angakutholela umsebenzi uhamba uyosebenza kumnandi ukuthi nje lokho ukhala yazi mina kunabantu abasondele kimi eduze kwami abangazi ukuthi mina I'm a giver by nature uma ngibona omunye umuntu engekho right ngakufanga ngisho emsebenzini I'm a giver by nature mina angeke ungibone ngithi ngifuna lokucela kumina no ngikufunela okungcono ukuze nawe ngelinye ilanga impilo yakhe iphakama which is a good thing siyabonga kakhulu man siswami lapha on TikTok umuntu wabheka ama comments ku TikTok ke mina ama comment angwabheka kakhulu sometimes futhi ke bengiye ngisendele osisi bami obhuti bami lapha ekhaya bangitshele bathi ubonileni ukuthi kwenzakalani bathi ubonileni ukuthi ubani usethe bathi ubonileni ukuthi ukuthi nokuthi abazalwane njalo lapho abazalwane laba abagxeka ubungoma abazalwane laba bathi idlozi alikho abazalwane lokho abasho lokho nalokho ngendlela abasho ngayo angeke ngibagxeke nabo indlela ababona ngayo umuntu mayebona ngale ndlela afanele umuse la afuna ukuya khona amen bazalwane haleluya umuntu ufanele la afuna ukubakho uma khona bathi ke manje abangithendisa bathi nginenzuza nginomoya wasemanzini bazalwane umuntu ongibonayo uthi nginomoya wasemanzini akezingane uzongithandazela ngikhiphe ngiwe phela ngikhale bonakala ukuthi nginawo lo moya why bezokhuluma ku media babeke mina lapha ebalazweni ngoba befuna ukuduma ngegama lapha why bengangiqondi noma bangithandazele mina I believe ukuthi umuntu mangabe nenkinga no asikho lesidingo sokuthi umtshele mangikubona once ukuthi awukho right khona la ulimele khona enyameni noma spiritual fanele ngiye ekhosombeni lami lomthandazo ngiyofike ngiguqe ngamadolo ungikhulekele Nkosi yami baba uwandi ngicela umphenduke Jesus yo siswami jo hi Con people are supporting you on social media abantu bayangisupporta kakhulu ngeke ngiqamba manga and ukusupporta kwabo on social media abanye bakubuka ngafunda ama comments akho ensukwini omunye ubhala ukuthi uyashumayela impela siswami kodwa manje angazi ukoleka imali kwasha wacima into enjalo so ngase ngiyayibuza ke manje ukuthi uphumlelo uyikoleka ngempela imali uyikoleka ngoba eyikolekela intshumayelo noma abantu basuke ake ngichazeleke bazalwane uyabona mina ngoba ngilapha ku social media I believe ukuthi akekho umuntu ongazi ukuthi social media isebenza ngedata social media isebenza ngedata abanye abantu babefuna ngibathandazele mina bayanikela mhlawumbe ngo5 u5 rand it's nothing baze bafaka ama testimony lapha bathi ungathandazela umuntu ngangifaka u5 rand ngathola 5000 ngathola 20000 ngangimthandazelile idata lelo social media usebenza mahala amen hayi ukuthi kusuke ukukhokhisa abantu hayi ukuthi ngoba ngisuke ngikhokhisa ngoba nasebandleni nakhona kuyanikelwa amen bazalwane futhi abanye abazalwane mangabe beendaweni zabe ezithile bayo consulta abafiki belengisa izandla bazalwane bafike bephela iqiniso angazi noma ke mhlambe basebekuba inkinga yini uma ngabe mina ngithi abanikele sekuyinkinga yini uma besizakala futhi ngoba khona labaya khona bephethe something khona labaya khona bephethe something la singazi khona thina hayi ngiyakuzwa mina ngiyakuzwa yazi ngiyakuzwa ikhona indlela okwazi ukudila ngayo nabantu off camera isingeke icamera nje othi nje lo angidingi ukuthi ngize ngimbekele ifone lana dinga nje ngidile naye nje mina ke angiyena umuntu okhuluma kakhulu angandile kakhulu emlonyeni mina ngoba manginganda kakhulu emlonyeni ngicabanga ukuthi baningi abantu abangalimala anginalo ulimi lokukhuluma mina ngafuza ubaba ngiyaphahluka nje ngafuza ubaba mina ngingakungibona nje ngingakuthanda ukukhuluma kodwa bayakwenza ukuba bafuna ukukhuluma abantu manje ngiyabona ukuthi abantu bafuna ukukhulume kanti angikuthandi lokho ukuba khona ku social media mucabanga ukwenzelile izitha eyithile mhlawumbe ezinyo ozazi ezinyo ongazazi anginalo ulwazi kodwa mhlambe ngenze ukuthi nginazi izithe engingazazi nengizaziyo ngoba phela wonke umuntu unezithe emhlabeni kodwa bakhona abanye ngeke ngibabone ukuthi yabona lo isitha sami lo secret umzalwane uyavutha uyakhola kodwa uyisitha sami abanye baze bacompete nami ngendlela yokwenza kanti ke mina bazalwane anginalo ibandla bakithi ngicela ningixolele akaze mina ngabiza ibandla la eThekwini ngathi ngiyakhonzisa abazalwane ningixolele nje futhi ke mina bazalwane ngesikhathi mina ngiqala ukushumayela akaze ngithi idlozi alikho
ngifuna kumuntu ayila afuna ukuya khona akaze mina ngathi idlozi alikho yeah ngoba manje kunezinkulumo on social media I think ngike ngabona ama comments abanye bathi okay ngizowabeka njengoba kade ngiwafunda abanye bathi ushade nesangoma abanye bathi uyisangoma wena self abanye kade bekhomenta nangeinzipho iyabona nje manje umuntu uyayibheka zonke lezi zinto uyayibuza ukuthi ziyaxhumana lezi zinto ngicabanga ukuthi ngokwabo ziyaxhumana phela nawe uyabaza abantu banje abantu bahlala bekhuluma yini ngathi wena ufuna ukubanikeza lokho abakufunayo lokho abakufunayo bazana ngiyabanika sebeshilo vele bathi nginenzuza ngicabanga ukuthi bangifaka bona ngoba mina ngaze ngiyifaka bazalwane bangifaka bona ngokusho kwabo angazi ukuthi ngangena kanjani ngoba phela umzalwane umbona ukuthi unenkinga umbizi kanjengomthandazela ngiweke nami ngibhongeke kubonakala ukuthi ngiyisangoma ke phela ngoba vele ngizalwa nazi izangoma mhlambe nami ngingathinteka ngaffecteke ngendlela engayazi so kahle kahle awusona isangoma mina ke bafowethu uzalwa nazo ngizalwa nazi izangoma kwakumele ngibe yiso kungenzeka mhlambe ngibe yiso ngeke baza abazalwane kodwa angeke baza abazalwane bafowethu kungenzeka ngibe yiso ngeke bazi futhi mase ngiyiso ke bathi thokoza khehle ngoba kuyabonakala vele ngokusho kwabo ngangena amakhehla ngokusho kwabo futhi ngokusho kwabo futhi amagama abo lawo fanele silandele wona amagama abo ngoba phela vele bona ngathi baya profit ngabazi nje hey ngiyakuzwa seswami uphumlile wenza empilweni njengamanje are you working where do you work wenza ini ngiyasebenza mina nginenkampani yeMiracle Show le nje beyifakiwe lapha kwathi impela ngidayisa na abazalwane ngiyidayisa ama products bazalwane ngiyidayisa bazalwane futhi ayikho into engizoyenza bazalwane ngoba angifuni ukuthi ngelinye ilanga ngiqola abantu egameni lokuthi ayikho into engiyenza ngcono yenza something ngcono ngenza ibusiness elizokwazi ukuthi abanye abangisupport abantu baningi abantu abangisupport abanye bangilalela ku radio uMadumane uhlalesho lapha athi uMasompisi udayisa iMiracle Show impela yimina ke lo bazalwane asicela sidayisele futhi iMiracle Show sicela sidayisele kunomuntu obukayo njengamanje ongayazi iMiracle Show sisebenza kanjani mhlambe nami ngizongivela bathi nginyama sengaba mpofu yabona nami ngakusiza nami ngathi ucamera 2 lana kade kuthiwa ngimnyamana manje mhlambe ngabe ngingcono manje yabona cela sidayisele ukuthi iMiracle Show isebenza kanjani yonke into isusa ama pigmentation ama dark spots yes bese yenza iskin sakho siglow njoba ningibona nje nami ngangingenje bafowethu Jesus uyabona nje impela lokuthi uNkulunkulu akuthatha uyinto engelutho akwenza uhlale namakhosi kuyinto enkulu leyo ngoba ngangingenayo ngempela imali kodwa manje senginayo bazalwane naye angichombi Jesus kodwa senginayo bafuthi imali nginayo bazalwane angichomi nginayo nje hayi othatha ngeso lokuchoma bafowethu nginayo futhi ngihamba ngemoto bazalwane amen branded nginama iPhone awu2 bazalwane amen bazalwane ngiyakholwa futhi nginayo nenzuza ngokusho kwabo bathi lapha na ke inzuza basifakile nosikhotheni lapha basiveza bathi yenza ukuthi ube famous futhi ngisazoba famous bazalwane ayibonge Nkosi kunini ngithenda sengikhathele ukutrenda bazalwane ufuna ubatshela sengikhathele ukutrenda ningiyeke bakwethu siyarola kithi yes khuluma nabo bekulalela sengikhathele bafowethu ukutrenda niyangitrendisa nje njalo ngisendelwa ama video njalo ngisendela imithombe hayibo bazalwane hayi sengikhathele baxolele manje abangixolele nofuna ukuduma Nkosi yami ngicela dume ngokunye ngokwakhe ngokwakhe ngoba mayebiziwe akangafuni ukubizwa ngegama lami mayebiziwe akashumela uJesu ophilisayo abantu basinde abantu baphile ngicela abandla angakhulumi abanye bashadileke abanaka abayeni abayeni bayafuna ukunaka baguqele bagezwe inyawo abanaka mina ngikhulele emabhinceni ke bafowethu emabhinceni sazi ukuthi indoda iyathotshela abathobela abayeni babo babagezisa inyawo uyabo bangafuni ukuduma ngami sengikhathele bakwethu ngicela ukuphumula Jesus siswami uyazibona ushada in the next years ngiyayibona ngishada haleluya amen imoto sezingaki manje imoto zami nginemoto ezimbili engisanda kuyithenga bazalwane Jesus esibili bengiyoyisayinela nje ensukwini futhi phela ela ekhaya ngeke bengiyoyisayinela nje ensukwini bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu
yo hayi bafisa ukungena ngiyambonga nje uNkulunkulu bengiyosayinela esibili bazalwane njengobani le moto ngithenga ngoSeptember kodwa manje sengilande esibili bazalwane cha kusona isithwalo ngoba ngiyazi kade nani ngisola kwenza kanjani ngeimoto eziyi2 no hayi ngizoshintsha mangizwa ukuthi angihambe ngale ngihamba ngale mangizwa umoya ungivumela kule ngihambe ngale ngoba sihola umoya yo sihola umoya bazalwane my god asihambi ngenyama sihola umoya hayi ngifisa ukuzwa la kunama rumors amaningi around ama post wakho I think nama accounts ayi2 yeah ngine backup ngine original I think ile backup khona nje lena egcile nje nge love story nje kunjani be khona nje angazi noma backup noma ile i-backup ku backup nje i love story ngazi ukuthi impela yabona hayi impela nama ke ngiyigxilise le bazalwane ngoba manje abazalwane bayangifonela bazalwane sengikhathele ukuthi ningifonele ngiyacela bathina bakufonela ngiyacela bazalwane ningangifoneli bathi isiphoseleni isigebengu bazalwane akaveleke umuntu owake wagetshengwa ilo yabhuti engangimpostile lapha akavele bazalwane bathi isigebengu ndlelani angazi phela ngokubona kwabo ngiyacela ke bafowethu ningixolele mina ukukhuluma kuyangehlula ngilibhinqa ke mina ngizalwe emabhinqeni so tell me my sister the story behind ama nails akho musuka nje endlini uthi uyowenza lama nails ufike wenze le design what was happening abazalwane ke bese beshilo vele ukuthi ngenyanga bese beshilo ukuthi ngisangoma hayi ke bazalwane ngoba kade senishilo ke ngokusho kwenu angithi ngaba prophet abakhulu abangakwazi ukukhuluma nami uma bebona benenkinga ngithenje ake nginike nikufunayo ngoba vele kade nani ngifuna nifuna ukungazi abanye bayasho ukuthi mangishumela ngiyabhodla vele nginekhehla shuthi babe ngifakile abazalwane babe ngifakile abanye baze basifaka lapha nosikhotheni bafaka ugogo sikhotheni base befaka mina bathi sinenzuza bayichaza ke lenzuza yabo ukuthi njoba singiyifamous njoba ngila ngikhona ngiyiswe iyona inzuza fana abazalwane ke baze ekhaya bazoletha isiguqo se deliverance ngoba bona bayakwazi ukubona izinto so lezi inzipho kahle hayi ngoba ziye zangoma ezokususa uchuku lokuthi vele ufuna bebone le hayi vele ngizalwa nazo izangoma ekhaya nginayo inkinga nazo futhi noma ngaba yisi sangoma bafethu ubani wakwangibona ngathi ngikhonze bandle lalo la eThekwini ubani wakwangizwa ngithi ngikhonze bandleni la so awunalo nje bandla la eThekwini nje bake bangizwa ngisho OTTD OTTD catching flames bake bangizwa so awunalo ibandla la eThekwini la bazalwane echanya emakhaya bengikhonze emakhaya angisekho emakhaya dingahamba so kodwa futhi la bengikhonza khona bafowethu ibandla beli right kakhulu bengithi mangabe ngiyi wrong bangisole ngendlela eright bengingasika abantu abafuna ukuduma nabafuna ukwazeka ngizokuthiwa ku Facebook sekuyaholwa abanye sebefuna ukuhola ngami bengingazi ukuthi kuyaholwa leyo nto ke ngekho right so awufisi ukuba nebandla ngeke ukhonza kulona nje kwazi ukuthi uMaNtuli ukhonza kuleli bandla cha bazalwane nje kwamanje ngiyabonga ibandla ngiyabonga ngoba manje ngizathi ngingena lapha nishumayele ngami phela ivesi lilingaka laba baleqa mabebona umuntu bakhulume ngaye okuyinto engekho right angathi umuntu engibona nje athi abanye bafaka inzipho zamadlozi ngiyabazi phela bazalwane sengihlale nabo isikhathi eside from 13 years ngakholwa nginominyaka o13 mina ngize ngibe ngaka ngiyayazi ingqondo yabazalwane ukuthi operator kangakanani bazalwane ngibafastile mina u21 days ayifane ngabe sengigraduateile bafowethu ngendlela engafasta ngayo mina ngendlela engangitha bafowethu mina ngikholiwe bakwethu utheni ngikholiwe hayi fane ngabe bangifake manje igown yokugraduate gown yofaster umuntu wayethi mayipost umfana ngithi webana nokho ngithanda uJesu yimuke lo ngithi lokho ngithanda uJesu kulo mngane wami wayethi mayipostile ngithi akuthanda uJesu umngane wami ayeke ukuthanda lo ngithi awuye ukuthanda abafana ukuthanda uJesu Jesu ngithi nokho mina bafowethu ngangithi mina mangingena ebandleni ngangena ngizwe ukuthi ngiyawezwa amandla yeka manje ngoba ngisayi futhi ke ngiyathandaza ekhaya endlini ngiyathandaza ekhaya endlini ngiyamthanda futhi uJesu so kunento ethi do you know ukufellowship
ukukhonza kunamandla atholakala ekuthenini nje uyahlanganyela nabanye abazalwane. So kuyenzeka yini uhlanganyele nabanye abazalwane noma kungasekhona esontweni elithile just ukuhlanganyela nje nabazalwane nabanye? Yeah, sometimes kuyenzeka kodwa ke kade ngagcina phela ngeke ngiqamba manga lapha kodwa ke kuyenzeka ngihlangana nabazalwane bangishumayezeke. Awufisi ukuzohlanganyela nathi? Uhlanganyela kuphi? Ngase kushumayeze thina ngeke soshumayeza uJesu nje yena yedwa. Yabona nje ngeke ngisamile kahle. Siyadala abazalwane ngisazoya enkonzweni bafuni. Ngesonto nje lelenzanyana. So mfethu ngicela sikhulume namantombazana asamancane amanye abukela kuwena. Amanye akholelwa kuwena, amanye uyawaphilisa ngeinkulumo zakho, amanye mhlamba inspired ngebusiness, indlela oconducta ngakhona ibusiness. Ungathini kubona? Kubantwana abancane, kumantombazana amancane abukela kumina. Ngingathi nje kubalulekile ukuthi uma umuntu wesifazana umele. Ungami ngomuntu ngoba lowo muntu umsuzwane uyoma kanjani. Kubalulekile nje ukuthi uyimele uqala ibusiness, uqala into ongayenza. Akube khona into oyenza. Umuntu wesifazana awuphithizele nje, yenza nje something. Ungalandeli ukwenzelwa, senzele nje yenza something nje. Dayisa makumele udayise, hamba odi impahla lapha engojini ubaposela nje yenza something. Ukuze impilo yakho iye phambili. I believe ke mina ukuthi uNkulunkulu ubusisa imizamo nemisebenzi yezandla zakho. Njengoba akwenza lokho kuRuth. uRuth ke wayibukeke edelelekile, wayesemthatha la ekhona uNkulunkulu kwifield, wayesemphakamisa wathi wena ngizokuhlalisa namakhosi. Wena useza ukushanyela nje lana kodwa sozoba iowner yendawo. Ngoba uNkulunkulu uyayithatha nje into ephansi ayenze hlala namakhosi. La ngikhona mina namhlanje khona abantu abamangalayo lo muntu ufike kanjani. Abantu abaze bakusole nje ukuthi khona into owenze ngayo ibingekho. Kube kukusebenza nje kanzima. Ukusebenza kanzima ke bafowethu kuyakhokhela. Ukusebenza nje kanzima uvuke ekseni ujuluke wenze something yakhokhela ukusebenza. Ingakho ngithi kubalekile. Siswami kune content oke wayiphusha. I think every time if uzobheka la ama video uqala ngokuthi umkhuleko namhlanje uthi or umthanazo namhlanje uthi. Yeah. So ngiyafisa ukuthi usiphe namhlanje ukuthi uthini umthanazo namhlanje noma kambe umthanazo wa 2026. Okay ke angengande kakhulu kodwa wanamhlanje umthandazo uthi weNkulunkulu ake ubusise imizamo yethu, ake ubusise imisebenzi yezandla zethu. Kuningi ke sikucelile enkosini okunye kwangenzeka ngesikhathi because ezweni likamoya kuyaliwa. You remember uDaniel ngesikhathi ethandaza waye ku 21 days efasting. Kodwa impendulo yakhe yangafika ngesikhathi ngoba ezweni likamoya kwakune Prince of Persia eyayimelene necebo likaNkulunkulu ukuthi imthandazo igcine ingafikanga ngesikhathi. Kunomuntu othandazile kwangenzeka. Akusho ukuthi uNkulunkulu bengamuzwa kodwa kunezinto eziblockile kwelikamoya. Noma ngabe kuthiwa kunjalo mntaka baba ungayeki ukuthandaza. Umthandaza ukaze wabola nangelilodwa ilanga. Futhi nje mina ngazi into eyodwa ukuthi amacebo anawo ngathi mahle. Akuwona amacebo okusibulala kungamacebo okusiphumelelisa. Noma sebengakhona abantu abazama ukusicindezela kodwa ngenxa yokuthi amacebo anawo ngathi mahle. Akuzukwenzeka intando yabo, kuzokwenzeka intando yakhe uNkulunkulu. Ngaba sikho la sikhona uNkulunkulu bengathandi kodwa silasikhona ngomusa wakhe. Okunye kwakungeke kwenzeke kodwa kwenzeka ngoba uNkulunkulu wayesephoqa enzele ubuhle begama lakhe. Usebonakala. Amen. Hallelujah. Abantu bakulandela kuphi kuma social media platforms? Okay ke ku social media ngikhona lapha ake ngishi original le hayi backup asiye kancane. Okay. Ngikhona ngapha ke nguphumlile Mamphemba, ngikhona ngapha kulonozana ku Facebook nguphumlile Mbele. Okay. Abanye bebengazi ukuthi nguphumlile Makoti weUndluntuli. Bafowethu siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bongile. Siyabonga kakhulu my sister. Thank you so much for coming. No, thank you so much. I hope abantu abade befuna impendulo. Yo, hayi ngeke. Ayidedela lento yakho ayibowa. But siyabonga kakhulu siswami for joining us namhlanje. Bafowethu, thank you so much for watching. Till next time, ngicela ungaka-subscribe, nawe usubscribe and then sikwazi ukuthi onke ama episode azolandela ukwazi ukuthi uwathole. All right. Siyabonga kakhulu. Till next time guys. Shout out.